Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni atugiretie aikari a kaunti ya Isiolo na Marsabit niguo itikira gucagura mugathe William Ruto githurano-ini kia mwaka wa 2022 ona thengia wa atongoria amwe kumoria mahurire kura kiama kia Azimio. Rais William Ruto na mimi tunajivunia sana hii kaunti ya Isiolo na kaunti jirani ya Marsabit, kwa sababu nyinyi wafugaji wengine walipotishwa na ile serikali ya handshake kwa Azimio. Watu wa Isiolo walimwambia hao wajumbe muombe kura yenu ya rais, muachane na sisi. Nyinyi mlikuwa mmejipanga na Rais William Ruto hapo kitambo, na sisi tunajivunia sana kaunti ya Isiolo na Marsabit, na kwa hivyo hata nyinyi lazima mvune mkule matunda ya kura yenu. Oho, Gachagua ni oritie atongoria metikire guikara kwina thirikari niguo kurehe uthii wa nambere icigo-ini ciao. Nilikuambia ukikaa karibu na serikali watu yako watapata matunda. Utakosa kukaa na sisi, ukae na nani? Sisi ndio tuko pale saa hii na pale mbele. So women rep, I want to commend you kwa ile kazi utafanya kwa watu yako. Gachagua ni aritie ciĩgiĩ mathomo akiuga ati ndawa cia kurebia na mitugo mihituke ni mahinda ta uruithia wa airitu na ihiko cia tene ni cihotometie githomo icigo-ini ici na kuongerera ati githomo no kĩo kĩngĩnina mitugo ĩno. In this semi-arid land, most girls face teenage pregnancy, harmful socio-cultural practices like female genital mutilation and early marriage, drug and substance abuse, sexual abuse and violence, among others, that impede access to education. In Isiolo, teenage birth rate remains high at 18%, with girls between 10 and 14 years giving birth and dropping out of school. Akiongerera, Gachagua ni oritie atongoria kurutithania wĩra na thirikari na honge cia ũgitĩri nĩguo kũniina mĩtugo mĩhĩtũke na mahinda na kũria ambunge gũteithĩrĩria kambĩini ya waki wa mathukuru ma CBC ĩrĩa ĩhũrĩtwo kinĩ thirikari nene. I want to urge the national government administration officers present and across the country to work extra hard with other security agencies to end these retrogressive practices, not just in Isiolo but the whole country. Kwaragia ari harambi-ini thukuru-ini wa airitu wa Isiolo kuria ekumagarĩtio nĩ minista wa gĩthomo Ezekiel Machogu na atongoria kuma gĩcigo kĩa rũgongo rwa bũrũri kuria atongoria aya macokirie thirikari ngatho nĩ kũrehe ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Taribotera Mũthingi TV, Tũtagwo Derek.